Министер Радман учествувате на Преспа форумот за диалог, што се совпаѓа со 4 годишнината од потпишувањето на договорот од Преспа. Иако многумина го сметаат за успешен модел за решавање и на други спорови, сепак 4 години подоцна Северна Македонија се уште не ги отпочна преговорите за членство во ЕУ. Како го оценувате вие ова? Prije svega treba imati u vidu činjenicu da je taj prespanski dogovor kruna i dokaz spremnosti onih strana koji su bili uključeni za njegov dogovor uz posredstvo i Europske unije da se postigne nakon dugo vremena i on je veliko postignuće i sada na njemu naravno treba raditi i sigurno da on može biti dobar model, on može poslužiti, treba imati strpljenja. Sjeverna Makedonija je apsolutno na dobrom putu za stjecanje, znači za započinjanje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Ona je prije 17 godina, zajedno i kad i Hrvatska i čak nešto ranije, dobila je kandidatsko članstvo. Prema tome, svi uvjeti su spremni, tu su da se započne. Očekujemo naravno isto i spremnosti Republike Bugarske da se nađe naravno tu i zajedničko rješenje. A sva kasnija pitanja koja su otvorena, ona se mogu rješavati naravno i paralelno. Mislim da je jako važno sada upravo krenuti sa pristupnim pregovorima kako bi se ostalim zemljama Zapadnog Balkana poslala jedna važna politička poruka da je Europska unija spremna sudjelovati, da je Zapadni Balkan dio europskog prostora, da je to važan geopolitički prostor, geostrateški prostor i upravo s obzirom na ovu recentnu krizu u Ukrajini, odnosno rusku agresiju na Ukrajinu. Се наоѓаме во нов геополитички контекст. На европско тло се случува војна, што го постави членството во ЕУ како безбедносно прашање. Дали ова може да ја забрза интеграцијата на Северна Македонија и Албанија во ЕУ, со оглед на блокадата на Бугарија која што оставнува на своите позиции, а сега таму имаме и внатрешни политички превирања? Da, kao što sam rekao, znači prije 17 godina je Sjeverna Makedonija bila spremna. Samo je postojalo veto na ime, to je riješeno. U međuvremenu je Sjeverna Makedonija postigla jako puno što se tiče demokratizacije društva, reformi, civilnog društva, preuzimanje europskih vrijednosti, što je ovdje jako vidljivo, jedan stabilan gospodarski rast i naravno još uvijek proeuropska orijentiranost i svih političkih stranaka, prije svega i građana, prema Europskoj uniji, prema članstvu Europskoj uniji, tako da bi ovaj dodatni, čini mi se, otvaranje pregovora pojačalo još više povjerenje u Europsku uniju, jer čini mi se da je u odnosu na ranija istraživanja da je malo više euroskeptika, znači očekivanja građana su bila kudikamo više i sada treba doista poslati snažnu poruku i reći da, Europska unija je bila s vama od početka, morate vjerovati i u Europskoj uniju, ona će vam biti veliki pomagač. I evo i moje prisustvo jučer ovdje u Skoplju, danas ovdje na Ohridu, mi smo zemlja članica Europske unije, jedina članica Europske unije koja je više od prisutna u Sjevernoj Makedoniji sa preko 15 ili 16 Twinnings projekata koji zapravo mi jačamo, pomažemo institucionalne kapacitete u Sjevernoj Makedoniji kako bi ona zapravo ojačala u svojim pristupnim pregovorima. Пораките од многу европски лидери, вклучително и од германскиот канцелар Олаф Шолц, кој беше во Скопје минатата недела, се дека Северна Македонија направи се, а сега е ред на ЕУ да испорача. Од друга страна, македонскиот премиер Димитар Ковачевски кажа дека ние сме заложници на датуми на самитите на Европска унија. Како ја оценувате оваа ситуација? Pa prije svega, znači, kancelar Olaf Scholz je došao i doista je poslao snažnu poruku i za uzimanje Njemačke također za
za početak pregovora Sjeverne Makedonije. Naravno, ovaj put koji je Sjeverna Makedonija doista prošla ovih 17 godina, koje je završilo naravno prespanskim dogovorom, ali također isto i sporazumom prije naravno i Ohridski sporazum, ali kasnije i sporazum o prijateljstvu sa Republikom Bugarskom. Mislim da može pridonijeti daljem napretku i ustanoviti novo jedno razdoblje koje će svakako biti afirmativno, jer mi svi želimo vidjeti ne samo Sjevernu Makedoniju, nego i Albaniju i sve druge zemlje Zapadnog Balkana. Jer to nije samo u interesu Sjeverne Makedonije, nego je i Albanije, nego je u interesu europska perspektiva svih nas u Europskoj uniji. To je prostor Europe. Mi želimo ovdje biti prisutni više, ali moramo to i pokazati kroz naše pravne i političke instrumente i kako bi se naravno, kako bismo prevenirali mogući utjecaj trećih zemalja ili prelijevanje sukoba ili domino efekt, ako hoćete, određenih nesigurnosti i određenih prijetnji i određenih nestabilnosti koji upravo izviru kao potencijalne ugroze. Prema tome, kada je pitanje Zapadni Balkan, Europska unija je nedavno objavila strateški dokument, to je strateški kompas. To je najambiciozniji dokument Europske unije za naredno desetljeće, 10 godina, koji upravo govori o tome, o važnosti Zapadnog Balkana u novoj europskoj sigurnosno-političkoj arhitekturi i tu je ubačeno nekoliko referenci upravo na zalaganje Republike Hrvatske. Mi smo kao svjedoci ili kao neposredni susjedi najviše zapravo znamo o zemljama Zapadnog Balkana, jer mi smo prije više od 30 godina dijelili zajedničku povijest, znamo situaciju, znamo kako je se od tragičnih sukoba, ratnih događanja, gdje je bilo brutalnosti, gdje je bilo stradanja, nevinih žrtava, kako se postigao mir, sigurnost i ono što je rekao Schuman u svom triptihu, znači rekoncilijacija, solidarnost i mir, to su bitne odrednice budućnosti Zapadnog Balkana. Ako smo nekada bili razdijeljeni ili podijeljeni u različitostima, danas moramo upravo biti ujedinjeni u različitostima. Ali zato moraju svi akteri ovdje i sve političke elite pridonijeti u smanjivanju napetosti, smanjivanju tenzija i pridonositi u uspostavljanju mira, jednog demokratskog poretka, demokratskih društava, gdje bi svi građani zapravo uživali plodove takvih vrijednosti koje su zapravo evropske vrijednosti koje mi želimo vidjeti i ovdje. На една седмица пред самитот на Европската Унија, Франција најави дека ќе испрати предлог до сите земји членки за укинување на ветото кон Северна Македонија, пошто бугарскиот премиер Петков тој предлог ќе го испрати до Народното собрание. Дали со ова има шанса за кривање на ветото, а со тоа и почеток на преговори на Северна Македонија со ЕУ до крајот на јуни? Pa mislim da je francusko predsjedanje svakako važno i samoj Francuskoj. Francuska želi pokazati da je doista i ona to je jedna od vodećih zemalja članica Europske unije. I Francuska i Njemačka, to su velike zemlje, odgovorne zemlje. Francuski predsjednik Macron je kazao prošle godine, dok je boravio u Hrvatskoj, da je njemu jako važan samit o Zapadnom Balkanu i da svakako da je zainteresiran i da će Francuska snažno podržati otvaranje, odnosno početak pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Jer je to naravno u interesu sigurnosti Europske unije. Svakako da treba vidjeti i naravno još, evo sad vidimo da je i u Bugarskoj pitanje isto tako vlade, kriza s vladom. Međutim je nagovještaj da bi se moglo već 23. da bi se mogla dogoditi i organizirati ta jedna međuvladovna konferencija. Sigurno da bi to bio jedan iskorak, jedan pozitivan korak naprijed, a onda nastavno na sve te
kasnije situacije, moguća su naravno usaglašavanja i dogovori između Sjeverne Makedonije i Bugarske, naravno uz potporu Europske unije. Bitno je pridonositi miru, stabilnosti i bitno je zapravo vidjeti, ostvariti želju Sjeverne Makedonije koja se opredijelila za Europsku uniju prema članstvu u Europskoj uniji, tako da smo svi zajedno u europskoj obitelji. Украина, Молдавија и Грузија поднесоа кандидатури за членство во Европската Унија, пошто францускиот председател Макрон излезе со предлог за формирање Европска политичка заедница, но како што беше образложено, тоа нема да биде замена за членство во Европската Унија. Каков е вашиот став за ова? Pa ako se sjećate, dakle, ako sad izuzemo iz vida situaciju u Ukrajini, pa vratimo se na prije 2 godine kada je Hrvatska predsjedala Vijećem Europske unije, mi smo tada organizirali, usprkos pandemiji, organizirali smo summit o Zapadnom Balkanu i tada smo uspjeli dogovoriti dokument, to je zajednička deklaracija o Zapadnom Balkanu, koja je zapravo govorila o Zapadnom Balkanu kao jednoj logičnoj politici proširenja. I tada upravo na zalaganje Hrvatske je ranije stavljena Sjeverna Makedonija i Albanija nakon što je dobila i zeleno svjetlo od 2. marta ožujka 2020. godine da su te dvije zemlje spremne, da su ispunile sve uvjete, a onda smo isto tako na vijeću Hrvatska koja je predsjedala stavili smo na našu agendu raspravu o tome i sve su se zemlje suglasile da se može krenuti sa pristupnim pregovorima. Jedno što nije bio dogovoren datum. Tada nismo imali zapravo u vidu ovu europsku jasniju perspektivu Ukrajine, Moldove i Gruzije, budući da se njihova europska perspektiva vodila u formatu istočnog partnerstva, jer mi smo tada isto uspjeli organizirati zajedno sa predsjednikom Europskog vijeća virtualni sastanak istočnog partnerstva i to je to bio naš doprinos. Naravno da treba imati prije svega u vidu činjenicu da su zemlje Zapadnog Balkana najprije iskazale svoju želju za stjecanjem kandidatskog članstva, neke već jesu u pregovorima, kao što je to, na primjer, Srbija ili Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija su na putu, Kosovu treba vizna liberalizacija, naravno Bosna i Hercegovina mora odgovoriti na 14 prioriteta ili kriterija. Sigurno da će i ova kriza u Ukrajini ubrzati te procese, ali svakako da ćemo imati u vidu zahtjeve Moldove, Gruzije i Ukrajine. To inicijativa koju je predsjednik Macron kazao jednoj političkoj zajednici, ona je jedna inicijativa koju mi zapravo još nismo vidjeli u nekom formalnom obliku, tako da, znate, sve se razmatra i sve je ono u prostoru javne komunikacije, ali još uvijek o tome nisu razgovarala formalna tijela Europske unije, tako da to sada treba, čini mi se, ne treba toliko se fokusirati na izjavu, naravno, predsjednika Macrona, nego na ono što je realno i što se događa u okviru redovnih procedura kada je u pitanju stjecanje kandidatskog članstva, odnosno kada je u pitanju počinjanje pristupnih pregovora. Министре Грлик Радман, Северна Македонија и Хрватска минатиот месец одбележаа 30 години од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу двете земји. Како го оценувате досегашниот развој на билатералните односи? Дали има простор за унапредување на економската соработка? Дали хрватските инвеститори се заинтересирани за вложување во земјава? Pa, ako idemo natrag u povijest, onda ćemo vidjeti da smo uvijek imali političku naklonost i Hrvatska prema Makedoniji i vice versa. Politiku naravno prati i gospodarstvo. Ja sam jučer bio u Skoplju, imao sam sastanak od ministra pa do najviših državnih dužnosnika i svi su lijepo govorili o našim vrlo dobrim gospodarskim i političkim odnosima. Nema niti jedno bilateralno pitanje koje je otvoreno. Ovdje postoji jedna manjinska zajednica Hrvata
kao što postoji i u Hrvatskoj manjinska zajednica Makedonaca. Mi se svi skupa naravno respektiramo, poštujemo. Manjinske zajednice su naši mostovi. Ali kad govorimo naravno u gospodarstvu, tu bilježimo uvijek trend, rastući trend. Ovdje je preko 10 hrvatskih kompanija, tvrtki koje posluju u Sjevernoj Makedoniji i naravno da tu naravno prostora će uvijek biti za još bolju suradnju. Jako je puno isto sezonskih radnika iz Makedonije, budući da oni se lako adaptiraju i oni su uvijek dobro došli u Hrvatskoj. Isto tako i makedonske firme u Hrvatskoj. Što se tiče također i turizma, tu imamo zajednička iskustva i imamo jako puno suradnje na puno drugih područja. Mi smo razmatrali mogućnost da se dogovori susret G2G, znači susreti dviju vlada, kao isto jedna mogućnost gdje možemo unutar svih naših resora vidjeti koje postoje područje mogućnosti za unapređenje. Evo, postoji suradnja u okviru ministara zdravstva, raznih zavoda, ministarstva kulture, ministarstva znanosti. Jučer smo potpisali kolega Bujar Osmani i ja jedan protokol ili sporazum o suradnji dviju diplomatskih akademija. Tako da tu stvarno postoji jedna intenzivirana dinamična suradnja, a mi svakodnevno otkrivamo još više mogućnosti. Министре Грлик Радман, ви благодарам за интервјуто за Медиумската информативна агенција.